Kapitan Enteng! Nagparir dito'y sirok ti salamagay, itataba daw. Wine! At daman-damagagkan ka, kwaraw. Anya day ta? Anya tar-aramidin ng kilmaw. Adwa, agbalsay, sumakdaw, agwalis ije paraangan, agwalis ije unag. Binigat ang kasta tiraramidan na. Saan aday tati kayat ko asawain? Anya nga raw? Anya ti proyekto na dito'y barangay. Ha? Anya nga awan ti may bagam, kaputawan. Naguray ka, tagpampanunutak nga raw. Na, masapul pa'y ayang agpanunot ka. Anya nga minan ti proyekto ni Uncle Count? Ayawanin! Awan ti mapanunot mo, tawan at talaga ti proyekto ng kilmaw. Anda, naguray ka lang nga. Awan, kwaraw. Ay, awan mo't ngagpaiso ti mapanunot ka. Soft drinks mo man, mare. Mabitlag. Adto yan. Kabadaw. Ay, Nakitak mo nga istorya kayo kanikwarong gitasirok ti salamagay. wan maray. Ay, nagbayag kami ngaging inistorya. Kahit na umakayawn. Nagawid ang ani kwaraw. Takas taunay, tibain na kanya. Apay, Dinamag ko ngamin kan kuana, no anya ti proyekto ng angkel na akapitan. kahit Awan mo't ti naibagana. Ha, nagbayag ang nagpampanunot. Awan mo't ti maibagana. apay ngamin nga iso tinagdamagam. Ha, ayuwan na niya. Anya kumamot ti maisungbat na kenkangay. Apay ajak na panunot dayta. Nagadu mabalin ko apagdamagan. Ni pailaeng kwaraw. Kawamay. Dagiti opisyal kumaa akasken ka ti pagdamaga. Ha? Ay, maray. Mangibaga ka man iti proyekto ni Pare Inteng. Na, agpanunot ka mat akaskin ni kwaraw. Mabitlang at agpanunutak. Ay, awan daytan. Ha, jak mamatay nga da proyekto na ni Pare Inteng. Kung parik pa'y mat nga raw, ay, awan bilib ko ken kwara. Umayak agbayad iti utang ko, Maray. Nay, adaya utang mo, Maray. Ay, di mo malagip? Kat no imutangak iti dua a sardinas idi na minsan nga aldaw. Nay, Ay, no saan mo na malagip, Maray? Ay, kat saan kong harudan abayadan, Thank you, Maray, tanalipatan. ay nalagip kon. Wag, Yeah. dua sardinas di inutang mo dito tersenak. Kada pa inutang mo nga asin. Ay, awan, Maray. Awan, ti utang ko. Ay malagip kon. Isong agbayad kan. Na, apay ama naglilipat ka matan, Maray. Ay, huwag nga raw. Diyak man amaw. Ay, gagangay mo't kit di iti bumakot Nala, agbayad akon. Ay, imbaglakit din tanalagip ko dagiti inutang mo, Maray. Nagadwa talagang timaliplipata. Tila papanam si katuyang. Anya tila papapanak, napanak ijay bangkag, napanak nagsibog kadagiti mulak ijay. Na, adamulam aya. Adua, di mo amaw, ta saan ka apumaspasyar ijay bangkag. Kan addapay ti di mo amaw. Anya dayta? Nasimintaon jay dalan nga agturong ijay bangkag ta. Aya, kaano pa'y? Kita umanday ta. Talaga adi mo amaw ti mapaspasamak dito'y ayan tayaw. Anya saan? Kat no di mo pa'y amo anasiminton jay agpabangkag adalan. Asinaw, tinagpasimintaw. Sino kumapay ngay? Ni Kapitan
Ni parinteng? Katuan. Ni kumpare? Naa, adapay aya sa bali a kapitan nga agnagan iti inteng akong paraym. Ha? Ay, Adon ti impapaaramid na dito'y barangay tayaw. Chief, ayan ni Kapitan. Di mo aya makita. Itay ko pa yung arod na birbirukan. Day tama na, nakatangad. Ah, ayun. Tangtangadon na, day ta ipapaaramid na a barangay covered court. Day bagam. At ang arod ibagakan ko na. Kang aruday, asit gamaw. Kanya tidam-damagam. Anyapay ka no ti sumarunong ay paaramid mo a proyekto, Kapitan. Ado Apay, asino ti mangdamdaman. Ni tatabadong, Kapitan. Apay, di na makita dagiti proyekto. Dayta kalsada, nasiminta. Dayta barangay covered court, dandanin malpas. Apay, di na makita dagita. Jakman amaw. Taapay damdamagan na kanyak. Ay, bagam. Siyak mismo ti pagdamagan na. Asaan kat ada kayo atanod? Uun, Kapitan. Ay, si Kabadong, saan man atila maibagbagam di tarwar? Kababaeng. nay. Awan mo ti bagbagak amadia. Anya nga awan, ibagbagam samot nga awan ar-aramidon ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Nay. Talaga mo't nga awan Ay na, rumwar ka nga minatap no makitam. Hoy, tuyang. Di mo ipapili. Tawan ti makitak a proyekto na. Di ka lamabay nga agsasao iti kasta. Na Ibagbagada pa yan a perperjem ni Kapitan iti kastangar aramidam. Paray. Nasaya at na nagsabat ta. Una, hindi pa'y may. Kaya't ka amasabat kay. At dadamagakan ka, pari. Damagam laag. Nay. Apay ang nakatangad ka. Kasla datang tangadan ngam awan mo ti makita. Amam no apay. Jak nga rod nga amaw, iso adamdamagakan ka. Nakatangadak tanaktakan ti tengged ko. Anya? Gapo iti ka na ado ti proyekto ngayon paaramid ka. Tangad-tangada kun tanag nga nga tumot dagiti paaramid ko a proyekto. Naglastog kan, pare. Kunamlan asino kang agsasao Apay, saan mo makita dagiti nagadu a proyekta? Awan makita. Apay, saan ka magmag na itidalan nga agturong iji bangkag ma? Kano yung pasiminto kung da dyan? Jakbak mapan, iji bangkag ka. Dahita pagtaktak diram. Proyektok dahita kalsada. Detay. Wud, kabat bato ide. Ita, nasiminto. Deta lang. Tiwiting sin, proyektok dita. Imposible Apa di ka mamatay? Si kakit dimit. Dahita lamang dildilaw. Kin agdwa-dwa ter aramidem. Awan man lang tibilib mo kanyak akong parin. Pasensya ka na, tataba daw. Jak nasumbatan di sa ludsud mo idi kanyak. Saan mo anasumbatan? Tawan at talaga ti proyekto ng Kelmaw. Adda, jak lang nakasungbat iday. Tanalipatak dagiti proyekto na. Apay analipatan? Gapo iti kinaaduda, iso analipatan. Jak mamatay iti day tang ibagbagam. Kaya't mo asagay sa kadakamatan dagiti proyekto ni Uncle Kao. At na may bagam? Adua, Ha? mga numarabian tano ibagak amay. Anya? Badam! Ha? Nay, agay ayaban ni Tuyang. Umay ka na! Apay aya! Basta umay kan ditaw. Agda iparamid ko kan ka. Madamdama! At na pagsarsaritaan may kinikwaraw! Itan! Ay, kwaraw, kasano nga? Inton maminsan to na pagsaritaan ta dagiti proyekto ni Uncle Kao. Ay, Sige, inakaon. Labsan kan dito'y parangan yaw. kung na nga da pagsarsaritaan may kinikwaraw, ay ayaban na kiday. Umay kaagbantay dito'y balay tanda papana. Na, apay ang nakasukat kang agpaisaw, nakalipstick ka pa'y. Na, agninang ka manan iti kasar?
Anya nga agni na nga sasawam. Inaugurasyon jay proyekto ni Kapitan a covered court. Kahit? Ikat mapanak Adda ni Mayor Ijay. O may pay ni gobernador kan congressman. Ha? Ay, nagadun ay bisita. Una, isungarod ang mapanak taado ti bisita. Kan, ado ti makan. Dayta mo ti pagalistuam, makmakan. Mapanakon. Ay, siya ngay. Ay na amok matla ang adi mo kaya ti umay. Iso nga agbatikan. Saan man ang nagpakita ni Pare Badong iti inaugurasyon di covered court? Wen nga rod. Imbay kumamot tapno di na ibaga nga awan ti proyekto. Talagan sa akal-kalabanan nakday di akong pare ka. Kung parim paymat nga rod, ang kasjay ti aramidan na kan ka. Ay, di manambok. Awan matamok abasol ko kan na. Ay, saan sa makaaw-awat at talaga. At danto pa'y manin sumarano ang mainaugurasyonan ang proyekta. Umay nga ta. Ay kat, imbitarong ngamin Ay na, isukat ti numero 1 a kontrabida dito'y barangay Kabildatan. Ay sumurot ka kanya, kwa. Kariring ko pa ilang. Umay na kong dagasan dito'y balay ka. At napapananta. Sa di naman na ya. Ita bisita di proyekto karangtay iji boundary. Nalpasamot tayo. Isunti pagpagnaan mi ngagpailay. Ay, nalpasot? Nagpintas arang tayo din paramid mau. Una. Talaga nalagda. Mabalin amag na ijay uray kadakalan na truck. Ewan. Uray pa'y manong agtutuon na truck, mabalin lata. Bisitain taman. Isukat na dyan ti sumarano may inaugurasyonan. Agsasarunumot na mainagurasyon ng ti proyekto, mangkay. Nagagitak gayam. Maruruta kon maray. Agungita kaon. Apay aya, kabadong. Bilbilangit dagiti limabas adadakkel atrak. Sa nga pulon san ti limabas. Maringringak. Imbis nga gragsak ka. Ay, saan? Uri la gunggaw di balay may no lumabas dagiti trak. Kaslamarban. Dito'y da na lumablabas. Takararamid nga mintay rangtay di ta boundary. Ha? Nalukatanan? Wan. Saan kayo namang likaw? Nagpaili kayo. Di ta kayo namag na. Kaano pa yan alpas? Idi na palabas sa lawas. May inaugurasyonan manan. Uray saan mo adamagay. No asino ti akin proyektaw. Ibagaklatan. Damdamagik ayamay. Ni Kapitan. Ha? Ay, damdamagay. Ibagbagaklaang, Mike. Nay. Adaman ng truck alumabas. Dumurasan ti ekonomiya ti barangay tayaw. Umaduntumatan dagiti negosyante ditoy. Saan ka kadya maragsakan iti dayta, kabadaw? May sa akon a negosyante, badaw. Anya? Nagbiit ko analako dagiti natin ko ijay ilay. Intulod ni kwaraw. No kasta? Adun ti kwartam? Negosyante agaya man di adaon. Apay ajak ang mo dayta? Awan nga min ti bibiyang mo kanya. Binaybay ang naklaang anagmulmula. Mangtid ka man nga raw ti kwarta. Ay pakpakawan. Uray 5 adulain. Awan apulos itad kukan ka. Imot! Ha! No kayat mo ti kwarta, agbanog kamot, mapan ka agmulay di bangkag. Total, saan mo tan anariga ti kalsada ita? Unay kamitan. Tano addanton kwartam, ken adon ti kwarta, pag nayunan ta, dinakaad adon taon ti kwarta ta adwa, dinagmayat. Jupay, nimbag ta nakita ka, ay ba man ni kwaraw? Apay nga ayabak, tata. Itulod na kijibangkag kaw, sika kumati pagpatuludak, ngam amok asaan ang makasang at di tricycle mau, tanakapoy di motor mau. Sige, tata. Tamapan ko ayaban ni Chief Kwarog. Mapana man kidagbangkag, tapno di nagtagtagibasitan ni tuyang kaw.
Kwaraw, ni Uncle Mau, nakamula ka di matan iji bangkag na. Saan pa'y, tata? Abay ngay, syakit nalpasay. Kitamot ngamin tinagdumaan ti kalsada mapan iji bangkag mau. Kaniji kalsada mapan iji bangkag ni Uncle Kau. Ako ray man meron takitaik man Oh. Dahil ito'y ti kalsada ngagturong iji bangkag mau. Na si Minton? Kanda ito'y mati kalsada ngagturong iji bangkag ni Uncle Kau. Nay, nakapitpitak pa'y may abot-abot. Rap road ko naman. Ay, rap road kunak ko ma. Ay, unay matay. Saan samot alimpyo ti panunot ni Uncle Mau? Waraw. Impatarimaan na di kalsada mapan di bangkag kaw. Ngam di na mag-impatarimaan di kalsada ngagturong iti bangkag na. Limpyo kiti ati panunot ni Uncle Kau, tata ba daw? Ha? Talaga lang nga inununa na ti pagsayatan nyo akabaranggayan na. Hay? Ngam ti bukod na apagsayatan. Ay, tata badong. Reklamo ka reklamo. Ngam da kayo matgayam ti prioridad ni Kapitan. Ala sige. Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Kabilak pa iti pumada ti buok ka. Tabis ngaya ka na laeng. Unay lakit din. Aya. Nagangsag day ta pumadam, Inteng. Ay, uray lang masayop ko ijerwar. Papanam ayaman ay. Powerful day ti pumada. Ay, nukasta. Rumwar kami man bana. Ada ke maangay a meeting mi ita itinalatak a hotel ija syudad. Meeting? Wan? Anya meeting? Meeting may nga opiser ti barangay Pwera ni pare badong. Kat, mabalin nyo matiag meeting dita barangay hall no da kayo laeng. Masapol pa'y ayang nga ijay syudad. Day tangarod ti kayat ko. Ay, sosyal kamot, Inteng. Kaanon tupay nga umasinso ti barangay tayaw no kasta ka. Dagitin tupay ada iti nga tukit kastada. Sak tukit den. If others can, why I can? Ibagamon, nanya tigatangam, kabadong, tamang rike pakaon. Sa dino ay ati papanam, mare. Agpasyudad kami ita kada kapitan. Da kami amin nga opiser ti barangay, tada meeting mi amaangay ijay. Anyaya ti agenda yaw. Tapay masapol pa'y laeng amapan kayo ijay syudad. Ijay ka nung arod ti kaya ni kapitan. Nakar-arti matanda dya, kumpare. Iso pa ya paggastusan yaw. Saan na balay, tani kapitan taggastos? Kunak mo sa nino ito iti ko na mapapanantangkay. Dito yung matgayam club. At dapat agsalsala babae ti sangaw. Ay, iparag ti matam. Mga numaduling ka. At tugaw ka. Tirakon. Ay, kayat dito yung kayo. Nagawitan. Kabutang-mutang iti babae dito. Ay, samot Saya, tapno yalaan ka man iti partner ma. Ada may sa abakit kita. Hanggang di ka agdan at tanabang lunay dyan. Ay, pakpakawan mo Uray awanin bakit matlang? Da kayo siguro ati aking kaya. Tapno amaw, ada partner ko. Ubing!
napulaw ka na pintas. Ala kayaw, ipulong kayo kinantibana. Ay, saan na? Ay, pag-aasin. Ino niya ti makita bitaw. Leave it here, ako nada iti Ingles. Understood? Ay, nakasangpot tayo mutlangan. Ala kagawan. Rumwar ka, ilokat mo ti Tirsinam. Sige, Kapitan. Dumsa aga ka. Sumurot na pailang ka ni kagawad ko na kwarang. Takayat ko pa ito uminom basay. Kadwaan na. Da kayo ti makamuang ka. Ay! Kanayon ti irorwaryo pare. Sa dinaw, ti papapanan niya. No sa di naman tinapanan, may awan ka idayan, pare. Apay, awan ti karbengag, ngagdamag no sa dino ti papanan nyo, pare. Ay, dagulit. Napankam na kimiting. Period. Meeting? Apay, amasapol pa ilaing arumwar kayo, numapan kayo makimiting. Kat mabalin kayo matnyag mi-meeting iji barangay hall, pare. Makadlawa kun tunggal at the meeting da pare inteng, mapanda pa ilaing iji syudad. Anya? Patsek, agar aramid ni pare inteng iti kalukwan, isu apaliiwen taman anaimbag. Ay na, agar aramid lat parikot, nupod no mandayta, badaw. Sa anak amamatay, amapandalaeng agmi-meeting ije syudad. Bayam, tamapanak man makisarsarita kin ni Marikwanang. Amwat, no anya talaga ti inaramid da ije syudad. Ay, kumusta mo't nga ay tinapanan nyo ijay syudad, Marikwanang? Nasaya at mat, Marituyang. Da magkukat napan kayo kano nagpalpaliwa. Pudno ka da? Ne, imbagada gayam kat ka. Wan, napan kami nagpalpaliwa, napan kami nagswimming. Anya, kalpasan na nga'y, napanan niya Marikwanang. Naggigan kami ije hotel. Damat kapitan kan kwarog, rimwarda. Kurt, anya nga'y tinaramid da ijay. Jak mo ng pangaasim di mo ibagbagay ti ure asino, tinapanan may Planchaan to analaing dagiti pulok kan pantalon ko wash and wear. Apay intay. At damanan pagnap. At damanan mga amitin, may. Kahit masapol nga isaganak dagiti arwatan, tamapan kami ija syudad. Na, ijay kayo manan nga agmiting? Wala. Na, apay akanayon nga ijay syudad ti pagmitingan niya. Ni ba nang, ijay nga ruti kayat ko pagmimitingan may kadagiti kakagawat ko. Ado nga minti pagpasyaran, may. Maduktalaklaan nga da sa baling nga aramidin nyo ijay. Aganad ka inteng. Amumon ti mapasama. Gusto, ti ahatap ko. Nga da sa baling aramida da pari inteng. Agasam, isuro na kitin da kiti kakadwanay ti kalukwan. Ngaruda, isugaya makanayon nga ijay syudad ti papananda pagmibitingan. Takalpasan na, mapandamatan itinusadino dita apagpalpaliwan. Awan ti manaknakam da ya, kumparek. Amo ka? No apay akanayon ita ti meeting da pari inteng. Anya nga'y karamidan. Masapol amalakdan ti kastangar aramidan ni pari inteng. Umay ka dito, Kwaro. Napayang ka. Ibawon ka, tayong kagsapol iti arkilain tayo, Oje. Rumor tayo manan na mapanagmitay. Kahit kalpasan na, agpalpaliwa tayo manan. Ariklado ang kang. Nagyaban na Kwaro ka na ka. Tayo pagbayad ko nga iti arkila. Hindi ka kanag. Makamunto ni treasurer para iti dayta. Angam ka dyan. Padasan na lang ti dimangtad iti kwarta. Makita na, no niya ti aramida. Badaw,
Saan kanumot nga ipasada ni Mang Tomas J. Jeep na inton biga? Anya? Inarkila kanu da kapitan. Tarumwarda kanumanen para iti maangay a meeting da. Manain? Ay una yan. Day talaki din ti paggasgastosan da iti kwarta ti barangay. Ha! Madiday ta nga ramid ni Pari Inteng. Mabik man lang, pare. Apay, paray. Agpaso ka day ti damag kaw. Amapan kayo manen ijay syudad. Ijay sikat a hotel ti pakaangayan ti meeting yaw. Kanya kumamit ti bibiyang no kastaman bilang pari ba daw? Makitam day ta panagsungsungbat mo, pare. Awanain, naulaw kan. Ti ko namjag amaw nga da sa bali apapapananyaw. Amamukan, pare, agbalbaliw kakiding. Hindi la sasawon. Jak mo day ta nga ibagbagam. Di ka naging didiam mo, pare. Amok ti palimad yaw. Ay! Get out of my way. Good then. Get out of my way nga. Gaputa isun ti kapitan. Ingli-Inglisyan na kiday. Asidega kaw ni ti paraangan ti balayda. Sapay ko matadaditan ni Maribanang. Pari Badong, sa dino ti papanab. Ay. Maray! Umayak man! Dumanon kalatan, pare. Itugang mo, di tapapag. Ay, Agyaman maray. Importante la unay, ti bagakin ka. Para itian niya dayta, pari Badong. Imayak maray, takayat ko nga ibagakin ka. Nga adda sa balingar aramidon ni Pari Inting ijay syudad. Malaksid, tinakunana kanyak nga adda meeting da. Anya? Iso akanayon nga ijay syudad ti pakaangayan ti meeting da. Tadda sa bale apapapananda. Kalpasan na mapandaag disco wenno anya ditan. Ay, agaluwad kanyak dayjay nga inteng no pudno manday ta. Ay, maray. Di mo ko maibagbaga asyak tinangibagakin ka, maray. Di kagdanag, pari Badong. Kat agyamanak iti daytaan na ibagam. Insagana kon dagiti amin akasapulam para iti maangay amiting yo. Iti maysa a hotel ijay syudad. Agyaman nakdungaw. Mabalin ka de a maamwak no anya tinagan ti hotel a pagdagusan nyo? Kitmo na. No problem, banag. Nasaya at matno kasta. Masapul pa ka di amaamwak. Asawa nak, Inteng. Iso arumbang laeng a maamwak. Katjay husto ko ma, ti ibagam. Uwan. Tapno di mo matkun ko na. Iditalik amin kan ka. Anya, saan mo akayat ti umay makimiting kagawad? Saan man? Kayat ko, kapitan. No dita barangay hall. Gamnoy jay syudad, saanan? Anya? Sayang ngamin ti mapaglakwak, no agrikepak. Saan ka man nakaslan, another? Masurunakin ka, no di ka sumuraw. Laglagi po nyo asyak ti kapitan. Sige, umaya ko iti meeting, kapitan. Good. Gumura, no kumuntra ka iti kayat ka. Anya, imbagam kin ni Maribanang, ti may papan itinatakwatan ta iti kanayon nga ipapanda kapitan, kuwaro kan ti kakadwada ijay syudad. Wen, tuyag. Kita ito, mano anya ti mapasamak kini Pari Inteng. Kita ito. Nalpasin ti meeting. Iswa na waya tayaw, amapan iti kayat tayaw, apapanan kakadwa. Anya ti kayat yu apapanan tayaw. Ay, kahit kasmatlay ti sigod apapapanantay wanggail. Loko. Hindi damo, kunam adi mo kayat ijay.
Ita kay kayat mo. Wan mo ta. Kat ikuyog tayo mo tanda kagawad ko anang ijay. Da kayo lang sa bali mo ti kayat may kadagiti pada ka babae. Sa dinungay ti kayat yung apapanan kagawad. Ag night swimming kami. Sa dino ti ayan ko. Anda tayo dito yung nagti-night club ang gail. Muna ni. Malagip ko. Nga ito napintas. Ada yang asal sa labayan. Tawanan na ang gail. Pinanawan da kaya. Kasanumot ngamin nagpig sa tiurok yung itay. Kadumog kayo ba? Pwede nakrindingan na. Awan mo ti walid ko naglaon iti adu akwan. Anya? Pwede. Kung natin nasabak ko itay na ang amor, nakita na kami inting ito'y anawardag. Kita anayin ba? Tamagan mo at dalaang dita. Pangasan ko mamis beauty pa. Isublim ti walid ni Uncle Gao. Anaglaon iti kwarta. Nubilang si kamat din ang ala. Tapos ti agtakaw. Awan ang mok iti pagbagayo. Dakas di ang kaka. Agpagpagkasap Miss Beauty Paul. Sa pa'y bayad ti baboy ni Banang Dayjay. Delikado ako. Awan ingal alak na kinangarutan. Hay, mamati kayo ko kanya. Dakas di kastang aramid. Nangruna ka ti yumat nakita no asino tinangal. Ti awanan bain nga intek? Makita nanto! Anya ti ibagbagam intek! Ha! Jesus! May Jesus ang kaldilikataw! Sagay! Agawid tayo! Gibaka ka sa ti walid ko abapupuka. Baybay amaw! Awanin day chay! Salbag kalaklakayan! Agawid tayo kanunang ga. Anya pa'y lat-or-orayam intek? Agawid tayon! No di mo kaya't nga uludan ka dito ikat may babain ka! Ha! Agawid tayo. Sayang, Jekwat. Sayang. Itatasaan ka, anabartag. Kaya't kung agsarita ta, anaimbag. Kuha. Apay akasla kumilaw dagiti matamdungaw. Sa 10,000 pisos amin tinaglakwak iti baboy ko. Ngam inalam? Ha! Balunutan ka laangan! Saan? Asanak? Di pa'y katmataya ko. Salbag ka! Awan pa'y sir-sirben a kapitan! Agikat kan kas kapitan! Tadi ka kat mangibabain! Dakas na. Agsagana ka! Tuwa ka kung ititawa! Hay! Agsuble ka, inteng! Ay, kapitan! Sika ti pan nakaama iti barangay yo. Aron bang amang idaulo iti nasayaat nga aramid? Saan kat nga isungsung mo ida iti saan ang nasayaat abisyo? Anya nga ita? Ano sam ti bunga ti aramid mo? Ala, sige! Ditan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Kapitan Inteng. Jipitan tilungan mo ako, raw. Saan na tricycle? Ay, sukatak mamut iti jeep ti tricycle kawangga. Bayat at ano ti makarga na pasahiros.
Anya nga oras ti biyaham intun bigat ngagpailay. Kain agpasudan. Tapadasag man ti lumugan iti jeep mo. Alas 6 iti agsapang kang. Uy! Alauna mat iti malam ti panagrubwat ka manipod syudad nga gawid dito'y barangay Kabildatan. Nasapa ka mo't pare. Ay, urayak ni Kwarog dito. Tapagluganak man ngagpasudan. At dagaya man jeep ni Kwarog, pare. Ay, ilasin ko katuungor ti jeep na. Ay, indakon. Ay, mabit lang man, Kapitan. Na. Ipawit ko man dito insurat ko dito yung papel a purchase ko. Pakidagas ng tulangan dito inton malam. Ay, no problem kagawan. Ay, mo to ti purchase mo. Tapno, isupay ti may karga ni Kwarog iti jeep na. Anya day tayo. Ay, purchase ko, Kwarog. Alaam tuman, taytad mo iti sukik a grocerya. Makamu kamutin ang mangala. Agbayad akto, no mano ti multak. Arigla daw, kagawad. Inakman mo't burasan di tanlo abunga ti papaya ijay bangkag. Nakita kat adandanin maloob. Apay? Ay kat inakila ko ijay syudad aglugan na kiti jeep ni Kwarog. Alas 6 kano kat tirubwat na amapan agpasada. Na, talula ang abunga ti papaya? Day takit den ti iplitsam nga agpasyudan? Pamrayak mo't amapan agpasyar. Gaputad ang jeep ni Kwarog gagaraang matan ti mapan iti syudad. Kat no nagnginan samot ti pliti iti jeep na. Nanginngina ti pliti no tricycle ti pagluganak. Medyo adayumat ijay syudad. Kurang sapay ti bayad ti tanlo abunga ti papaya a pagplitay amapan ken agsublay. Agdan ni Kwarog, simbang putan jay jeep na. Anto yan dagiti purchase-yaw, kagawad. Wan, mabitlaan, Kwarog. Nay na. Ay, nayadam mo't di mo ibarsak ta mga numabuong nagitilinaon na. Sayang. Aw, ato yung ti resibo yaw. Bayadan yung tipliti dagiti purchase-yaw. Sigay. Daytoy ti bayad kaw. Agiyaman nak. Sige, makamu kayo namang isarak kadagiti tagilako yaw. Itulod ko pa yung amin dagiti nabatbati apa sa hiros kaw. Ay, na. Ha? Pasado alas 6 magaya man iti bigat. Hinaldawa na ka. Nabanugak ba't ngamin iti kalma na nang bagbagkat ka dagiti bagahi dagiti pasahiros kaw. Ay, kasano tayo ito yain? Mabit lang, tagi mo katakbay. Bigat nga, tuk-tuk-tuk. Ay. Dati kinunat. Ha? Ay, da kayong magayamang kail. Sumra kayo Apay saan ka ngagpasada iti jeep mo ita? Itayak pa nga, uray di tersina ni kagawad ko na. Ay, pasensya kayo ng kail. Saan nga itang oras ti panagrubuat ka? Agluto akpay, kan mamigatak pa'y sa agrubuat. Anya, kunak man no alas 6 iti bigat ti rubot mo. Nabutak matin dagiti garapon. Nay, kitama. Pintok mo dagita chichiryan. Apay ngay? Anya tigapun hamaray? Kasanaw, saan ngay ninayad ni Kwarog tinangidiskarga? Imbarsa-barsak na mag. Ay, madi Maday marikwanang. Madi? Sana nasaya ti pamayan ni Kwarog. Malugi ti taaw. Ay, di pa'y lang amin manangdan iti konduktor no masadot nga agi diskarga kadag iti mailugan iti jeep na. Apay nagsubli ka ba daw? Kunak man no naglugan ka iti jeep ni Kwarog anapan ijay syudad. Diyak nga rod na uray ni Kwarog iti igit ti kalsada tuyang. Matagtaka na kaw ni ti kauuray kaw. Iso nagawid ako na. Anya, no kasta, saanin nga agpasada ni Kwarog? Saan man? Agpasada ka na nga maladaw laeng. Saan da nga mo no anya nga oras? Nagtaktakak laeng iti oras ko anang uray ken Kwana.
Ay, kasta ka no ngamin ni Kwarog. Kumpurmi nga oras ti panagrubwat na amapan agpasada. Anya? Numaminsan, alas 6. Numaminsan, alas 5. Numaminsan mat alas 8. Kun adda kadupay di alas 10. Ha? Dayta oras sa kaykayat na. Tanya ngay nga raw, katbus na nga raw ti bagbagi na. Ay, isa na mabalinti ka statuyang. Ada outing tayo inton bigat ko raw. Isu nga isaganam jijip mo. Isu ti pagluganan tayo amapan iji-igit ti bye-bye. Anya? Mapantay man agpalpaliwa ako na na. Uro isang paminsam laang. Areglado Uncle. Basta na kayaw. Mga laka itibado. Tag-over night tayo ijay ngag-swimming. Yes! Mayat na Uncle! Ay, nasaya at naabutan mi pa iti jeep mo, Kwaraw. Kaano ka dahi ti rumbot yaw? Madamdama lang, tatabataw. Uro-urayag lang niya ang kalintay. Tanapan gimatang iti antiparana di tabasar. Mabalin ka dahi ti makilugan, Kwaraw. Kat mabalin na, tatabataw. Nawaya pa yung matijip ka. Dila mabalinan nga orayan na kami biek, kinituyang kaw. Mangan kami biek. Ha? Ay, lumugan kayaw. Tayjay tayon to amin na namangan iti restaurant na malabasan tayaw. Sige. Ano sakpay nga ron nga ibturan ti bisin ko, Kwaraw. Ay, dari ka tayo, hindi mapanawan. Nalpas tayo amin na nanangal daw. Hintayaw. Nakarayan mong tijip na agawid tayo, Kwaraw. Ay, aguray, Kwaraw! Aguray ka! Awan pa'y dito iti badaw. Ay, Kwaraw! Urayan na! Urayan na! Ay, Kwaraw! Kwaraw! Ilatag mo tigay! Ay na, di pa'y nakalugan ni Badugaw. Yay. Kwaraw! Urayan na! Ay, Diyos kay. Ay, di nagmanla dengdenggain. Sa dino pa'y itan ti pagluganak. Alangan mo't alumugan nagpalay ti taksay ama pa ni di lugar may. Ay, salbag. Ay, una yun ti kastoy abyan. Naimbag ta nagkita ta dito'y paray. Pinanawan daklatan. Naimbag ta da sa bali nagluganak idikal man anagaway. Ay, nukas ta? Nabati ka idikal man, pari ba daw? Talaga mat paray. Unay laki din da dya ka anakam. Imbati naklatan iti igit ti kalsada. Agpukpuk kawak pa ingam di dadengdenggain. Basol ko pa. Kapoy kakit diya. Taim palubos mo, ama panawan na ka. Basol mo, pare. Kasano nagbalin a basol ko ti basol ni Kwarugay? Si kamit pare. Di mo kunaan anaulaw ka. Ay, basol mo. Di mo mabagbagaan ni Kwarog akanakam. Gapotabos nan ti bagbagina. Kompormila ditan niya oras ti panagpaspasada na. Nga oray ibati na kun iti igit ti kalsada. Makapahay blood kayaw. Ay, just kiday dya, pare ba dong? Basol ni Kwarog. Ipabasol nakit din kanya. Ay, kat aganos ka Tasikakot nga rod ti kapitan. Hay, makauma. Awan lakit. Siyak takim basol iti amin ang mapaspasamak dito'y barangay tayo. Ay, nagadulakit din ay nga parikot mo dito'y lubong. Bagbagam nga ani Kwarog. Ibagam asaan anasaya ti kasjay nga aramiden na. Noan niya ti oras a panagrubat ti panagpasada na ay katsurutan na. Tapno saan amayaw awan dagiti pasaheros ng amang uray kan kuana. Nang runa, no adanas kan apapananda iti dayta nga oras. Di Kwarog Ay, no kastang agrubwat dan, amon daan na imbag no adapay nabati a pasaheros da. Tapno urayon da Saan akasta akam kamaten ida ti pasaheros da. Gaputa pinanawan na mutlatan ida. Ay, basol ani pare ba daw? Apay ngamin nga agbayag-bayag. Kitawan bukod na alugan. Ay, ni man kit di Kwarog. Ay, saan nga agpapada ti oras na? Nang runa iti panagrubwat na. Ay, kasanumat ngamin.
Kung kompormilatan ti kayat na nga oras sa panagpasada. Ay kat bus na nga ron ti bagbagi na. Ni isang ti makaabang. Amom Kwarog, kasta una iti soron ni kabadong gapu iti inaramid mo. Ti panang panaw mulatan kun kwa na. Oray pukpuk kawan na ka. Di mo isardeng tilugan. Guna na. Apay nga mintag bayag-bayag. Kunam no kukuha na mo ti jeep pagluganan na. Apay nga pauray nga iso pinanawak ita Madimot ti kas dyan nga naramid mo. Pinagbalin mo mata nakaslaubing ni kabadong laklakay nga amang ka. Para kanyak, nasaya at mait. Tapno inton maminsan, dinto nagpapauday. Madi atalaga tiriknak iti inaramid ni Kwarog. Gapula ang tadda-jeep na, naturayan, nga oray anya ditantir aramidin na. Nagpadaan dan akin ni Kapitan. Gaputa iso ti Kapitan, isulatan ti masursurout. Nga oray saan mo ta kasapulan ko madagiti singasing na. Ngarud Daytan ti kunak, no nasaya at ti aramid ni Pari Inteng, bagbagan na kumamat ni Kwarog, nasakit tinakam ko. Gaputa pinanawan daklatan iti igit ti kalsada. Ngarud Amaw, kalpasan ka no ti meeting da, napanda iti sikat a restaurant. Kalpasan na napanda nag-swimming, no anyala ditan tinapnapananda. Makitam, aramid ka di dayta tinasaya at akapitan. Ha! Saan anasaya at ti aramid da, tuyang? Ay, gumatagak man iti nalamiis adanom kagawan kuanang. Mabitlaan, Kapitan. Paray! Nasaya at nagranata di tayo, pare. Isumot lagayam at di mo mabagbagaan ni Kwarog. Tauray si kakat madimat ti aramid mau. Naku mati-madi nga aramid ko, pare ba daw? Saan kid din na maday ti kanayon nga iroraryaw kadagiti padam nga opisyalis ti barangay tayaw? Tapnumapan kayo laeng ag-meeting iti adayo a lugar. Kano sa din uladitan ti papapananyaw. Amok kwarta ti barangay tayaw ti busbus-busin nyaw. Ay tapno amo man niya paray. Kwartak ti ginastos ka. Ha? Kano adaman nagastos may, ay kabasit laeng. Day takit nga minta di ka pulos makiatindar iti barangay assembly. Among paray, makabakbakilakon. Ha? Ay, tama na tamong nga ibaga, makabagbagkalak nga. Kaya kagurgurak unay nga aramid mo paray. Ay nalaing ka nga agreklamo. Ngimno kita at ti attendance na iti umay maki-assembly meeting. Diyak pa'y makita tinagan na. Kang runaan iti amay. Di ka pa agbut-butos tunggal ada eleksyon. Pagkakit di. Ay, agbalbaliw ka nga minun, badong. Manipod ita. Mapan kamat maki-assembly meeting. Tapno amom ti mapaspasamak dito barangay tayaw. Saan aga po ta kontra kakin ni Kapitan. Kat di kan umatindar iti meeting ti barangay tayaw. Sige, tuyang. Naamiris kumot itan ti bidot ko. Sige aramidag timbagam, kan agparehistro ak tumatan, tapno makabutosak intun sumaruno nga eleksyon. Nasaya badam. Ay tapno na urnos ti amin. Saya atin man mo ti panagpasadam iti jeep mo, Kwarog. Noan niya nga oras ti panagrubwat mo iti bigat. Di mo balbaliwan. Tapno saan mo't amayaw awan dagiti pasahiras, ma'am. Ken, di mo ulitin ti inaramid mo ka ni Pari Badong, Kita manalaeng. No, da nabati a pasahiros mo. Weno saan pa anakalugan. Sakbay a paandaram. Kahit agawid kayon. Wananggal, saya ata kung di pa nagpasada. Ken inayada nga idiskarga dagiti bagahida. Tapno awan madadaal. Ala, tauray siya. Baliwak mo tinti madi nga aramid ka. Tapno pada-pada tay amin. Ala, sige. Aramidam pa iti amom anasayat.
para iti baranggayo, Kapitan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Ay na, naladaw man ni Kapitan. Kasano nga amang rugi ti session tayo nawan ni Kapitan. Ang karaladaw mo't ni Kapitan. Urayan tayo na. Hay, taktakan ni Kapitan ti oras tayo. Ay na, amin tayo maperwisyo iti pan nakaladaw na. Wen nga rod, may sa orasan analadaw ni Kapitan. Ay, itay tayo kumapay anak karugi. Aguray tayo pa'y bareng sumangpot no madamdama. Saan kami anak kapag session ni Itakwarog? Apay ngay kagawad. Awa mo ni Kapitan. Inururay mi iti mano nga oras. Anya nga ta tinapasamak kang kwanan. Ape asaan na nagparparang iti barangay hall? Diyak mo kagawad. Amo na mat a session mi ita. Bayam, mapanak iti balay da intun madamdama. Kasano adumor asti barangay, no kasta kamot a Kapitan. Di nakman sermonan ba nang? Ay na, nakababain ka dagiti padam nga opisyal ti kasta nga aramid mo. Anti ba nang? Ha? Sir muna mat nga ang kalintay. Ewan nga ron ko araw. Karirin ko pa'y lang ang sermonan. Nakon! Nangagma, Kwarog, kaririing ni uncle mo. Anyat orasan? Agalas unsain, kariring mo pa'y lang ang kain. Ay, kunak na alas 6 pa'y lang. Saan ka no nakapagsisyon dagiti kagawad, gaputawan ka? Nangagmaw, Inteng. Nangagmaw? Apay nga minanaaldawan ka ang kain. Nakariingan ang naturog manan, Kwarog. Iso aday ta, naaldawan ang agrieng. Nagmayat nga miti maturog. Ala, ingka pa'y nga rod maturog no kayat mo. Maturog kan nga agmalmalam kan agpatpatnan. Ay, uwan man laangan. Ay, saan ang kain? Apay maturog ka, kat ado dagiti rumbang nga ramidam itangal daw. Imbagamat niyan, tip. Hey, bye-bye ang Kwarog. Maturog no isaw ti kayat na. Nay, apay ngay. Aldawan ngam nakarikap pailaang day ti barangay haul. Ay na. Awan dagiti opisyal. Napanandangay. Ni Kapitan, nakaturog. Dagiti mat kakagawad. Diyak amo no sa dino ti ayan daw. Ay, sapi umayak ko magreklamo. Saan ka pailaang ang makapagreklamo ita, nana? Ita nga rod ti kayat ko apa nagreklamaw. Awan nga rod dagiti kakagawad. Saan gan sa kanu akayat ti agjuti? Gaputas anan nga agjut-juti ni Kapitan. Anya? Umay ka man awisan, Maray. Papananta aya, Maray. Ijay ihli mapantaman agukay-ukay. Kasano nga ti panagjutem ija barangay? Bye-bye amon day ta juti-jutay. Nento pa'y Kapitan, saanan nga agjut-jutay? Aywan, nakaturog manan. Ay, nagrigat aringan. Iso ang mapantan, Maray. Mabiit lang nga rod, tagso katakpay. Sige, ayabak mo't ni Kwarog. Ta iso ti pagluganan ta. Papanaan na kumari banang kan kumari kwanang. Agpailida, nana. Mapandan sa manon mangan iti halo-halaw. Didak manon insuro. Saan da ka siguro ang nalagip, nana? Dayta kagawad. Dayta lagpaspasyar ti amunang aramidon. Kat nimat Kapitan, maturog lang ti aramidan na.
agpapadada amin ng opisyal. Di nakitaan akasta Pati dayta at chip tanod jaw. Awanan nana. Saan kami meten nga agron-ronda? Si madut kami meten. Ay nagdagsunan na gito'y ginatgatan ko. Nay, nagadunday taginatang mo ijay ilay, maray. Uwan maray, ta nagpaili kami ka ni Marikwanang. Ay naglalaka na gito'y ginatang ko. Na, didak pa'y mo't inayaban. Ay pasensyakan amare. Di da kamutan nalaglag eh. No da pagsayatan, didak malaga. Ay pasensya ka nga rudan mare. Ay adaw ti ginatang ni Marikwanang. Isu nga intulod ni Kwarog. Ado kumapay ti ginatang ko Aya. Daytay uray lajak mabagkat. Nagadaw. Talaga mag... Sige mare, panawan ka pa'y taibagkat kong dagiti ginatang ko. Ipan ko di tabalay. Ay katagpatulong ka akin ni Kapitan. Tsak mo no nakariingan. Ha? Nakaturog pa'y laan? Ay, jak nga ron mo mare. Tay nagpailiak, nakaturog pa'y laang. Ay oo na yan. Isumot lagayam ang nakarikap pa'y laang di barangay hall. Asino ayat ag duty ko maita? Wan gayam. Ni ko magayam Marikwanang. Ha? Kasana napanmat nagpasyar awan pa'y serbina kagawan. Ay, kayat nan ati mapan agpasyar ngam ti ag duty. Kaririing mo pa'y laang, intay? Wan, nakadat orasan. Maluman. Ha? Naggapuak pa yan, ijay ilay. Ay, kunak no bigat pa'y laang. Ay, daytan tumaturog mo ti amom. Ay, apay, saan nagsakit ti bukot mo? Ay, isun sa ti makagapo. Napay nagsaksakit ti bukot ko Ay, unay kan. Ay, saan mo pa yan amasikaso ti barangay mo? Mayat tupay. Anya mayat? Inaldaw ka no, nakarikap ijay barangay hall. Nagkuna. Ni Marituyan, agreklamo manan. Anya man ti reklamo na. Jay nga rod barangay hall, kanayon ka no, nakarikap. Damagak tuman, kadag iti kagawad ka. Kat, si kangay ngamin, kapitan. Na, aduda kagawad. Isudan ati makaamo amang ilukat iti barangay hall. Makaamo ka. Agreklamon ton dagiti ka barangayan. Nagreklamo dalaang Ningamin kumarituyang laang ka, tinalaing agreklamo. Iso, ti paglaingan na dayta. Reklamador. Ape nakakusilap ka, maray. Kasanaw, didak man lain surot anapan ijay ilay. Pasensya ka na, maray. Nagadupay ti ginatgatang niya. Inton maminsan, ayabanda kanton. Di ko nayo siguro awan igatang ko anya. At daya may bagbagami akasta. Ilibre kayo kumakay. Oray man manaw halo-halaw. Ay, sayang No nalagip da ko mga main. Bayan ta sigurado nga inton sumarunong agpaili kami kan ni Maribanang ayabanda kanton. Kanayon ka amapan ijay ilay. At da problema baya no kanayon agpailay. Una, tajutim ita. Ang mas kinay kayat mo, tiyag pailay. Agay, anya kumataramida kay barangay hall. Agtugtugawak lang, maijay agmalmalam. Agsakit lat sikat ko, nagtugtugawak. Chip, daman-damagagkan ka. Anya day ta? Agrunda tayo ka din ton rabi. Saan? Maturog tayaw. Nay, apay ngay. Awan matimbagbagan ni uncle ko nga grunda tayaw. Ay, unan niya. Bambanugan tayo lang, tibagi tayo nga puyat. Ang manun arabi asan tayo anagrunda. Bayam, ni uncle kuntubay kat saan nga trabaho. Ay, unan niya. Maturog lang ang tiar aramiden ni Kapitan. Ay namare, nagaduman ng tinaglakwak ita.
Aya. Kasano kit saan ako namang rik-rikap. Nakalukat na ka na yun to tirsena. When tasaan ka matan nga agjut-juti iti barangay. Kat ni Kapitan Ngay. Ay, ada ije balay maturog latta. Ibagam kang kwa na, Maray. Sige laang ko na, maturog laang aging kay kayat na. Maumaakpay kit din amang ibagbaga iti dayta. Baybay amlaang, Maray. Hanggang Mare, kasanumatan, daytoy barangay tayo. Apay ayat ti barangay tayaw. Mabaybayanan Awan to pa agronday ti rabe eh. Ado dagiti nabartag ngaglalaban. Agdidinanog ka nagkikinamat di takalsada. Anya? Wan Maray. Kita aman takalsada tayaw. Ay, jakon makita, no asino ti lumabas. Tanag nga tumatan, ti ruot na. Day tangarod kahit, ang ambay amlat tamaray. Maturog latta ni Kapitan. Tada kami akakagawad, agnegosyo kami may. Dagiti ngay matanod. Ay kagiinom da mulatan Isodan sa pa dagitag kikinamat ngaglalaban iti rabe. Maripanang. Papanam, Mare. Lumabas aklaan dito arubayan niyo, Maray. Kitne, agmulmula ka mo't gayam. Ay, wen Mare. Mulmula akman iti masetas da ito arubayan, me. Ay, agproblema ak, Maray. Anya man ti problema. Problema, no sa dino ti pangidulinak ijay adu akwarta. Dayta ti problema. Wan Maray, no ijay balay may. Ang mga noom ay dagiti agtatakaw, katakawon damay. Ay, kat ibang kumaan, no adulaunay ti kwartam. Panagkunak nga rod kat mayat no ibang kok, Maray. Wan, Mare. Inton bigat, mapan mo ibang kon. Ay, wan man nga rod, Maray. Ibagaman nga rod kindi kwarog no makitam, ta itulod nak inton bigat ijay bangkaw. Wen ibagak to day takon kwa na. Itarabi ay, kaidaag pa'y laang jay ado akwarta. Apay, Mare. Talaga nga ado ti kwartam? Ado, Maray. Ay, imbag ka pa'y. Saan mo apag problemahan ti kwarta? Ay, syak. Problema. Awan apulos ti kwarta. Kay ni Kapitan Ngay. Ha? Saan mo't amapan agbangkag? Saan mo't ten amapan ije barangay hall? Diyan mo't lamat maturog ti aramidan na. Ay, awanen. Talaga anabaybay-an nanday to'y barangay tayaw. Angkal, Apay? rabiin. Di maturog tayo na. Maturog ka manay. Makaturturog ako. Damagag kumano, agronda kami ita. Ay saanin? Apay nga grunda kayo kat natal namat ti barangay. Masino tinagkuna natal na? Siya! Kasta ka din. Ibagam ka dagiti tarod mau. Maturog kayo. Tapno di kayo mapuyatan. Kayat niya. Kapitan! Kapitan! Nakaturog pa'y laang. Ringa man, Maray. Ada na pasama kini rabe eh. Anya day taan na pasamak? Ni Marituyang. Apay ni Maritoyan? Tinakaw da. Anya! Inkaing, agring ka. Bumangog kan Yung bayat ti maturog. Ay na, agring kan. Tatinakaw da ni Marituyang. Ano? Ikakitaan, tinakaw da ka na ho. Iti na di akin na bakit natakawin da? Ananwan da ko man? Awanan ni Nanatuyang. Tinakaw da talaga angkay. Imposible takawin da Awan dito'y balay na. Pati kwarta na nagadaw. Awan dito'y nay. Sino nga iti magtakaw? Doon amin dagiti agtatakaw dito'y barangay. Manipo didisaan kami nga grunrunda. Ay, apay nga minadi ka grunda. Imbagamot nga minasaan kami nga grunda. Kastaya? Imadudag iti agtatakaw. Gaputasan da kami na paggrundaan.
Kun si kamot ang kapitan, maturog lang mo, tira aramida. Uwan nga raw. Ay, nagulon da ito yung barangay tayo. Basol mo da ito yung angkal. Untang daksat. Talagamot kami na basol mo. Basol mo angkal. Apay nga tabasol ko? Ada umawawag. Hello? Sir Police? Pulis. Uwan sir? Ni Kapitan Inting Daytay. Ha? Dito police station ni Marituyan? Sige. Umay kami dito. Ano tinapasabak maray? Kung namin na tinakaw na kan? Kung nakmat asaan da ka atakawan, tabak-bakitan kan? Ay na, Kapitan! Sinarrak na gitang tatakaw di balay may dirabay! Ekit? O, diin report ko adagos iti pulays. Taamok nga awan maaramidan nyo nga opisyal. Ha? Maray. Awan sir-serbiyaw. Dahil talamat maturog. Ken agnig negosyo tar aramidan nyaw. Pasensya ka, Mari, may antaman ipon ita. Agbalin kami responsible kada kayo. Ay di ka agpapanawa. Ang mga nusumagpat ni Kapitan numadamdama. Ang mga nuawan tumanang. Good morning! Anak nga opisyal dito'y barangay Kabildatan. Ay kunakon kay nasayata dakan Kapitan. Diyak kaya't nga guray kayo pa'y kanya. Iso asina pa kung timay. Sapsapaan tayo ti agsisya. Dagitin napapatig unay apagtutungtungan tayo. Ay, Kapitan! Nasaya at mata nakapagpanunot kan. Sige, asikaswam day tabarangay mo. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin only abida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Kapitan Inteng. Agpaludak man, Maray. Mabitlaeng, ang dararamidan. Ay na, Maray, una-unak mo't atanay ka sa pulak tilaw. Sapay makaungat ka pa'y. Amom nga agap apura ak pagurayan na kidan. Ay, italang agpalud ka. Kasta ti bagam. Ay nasaan mon a questionaran. Basta ludan na kaun, darasam. Uray magmagna ni Marituyan, agsilsilpon latta. Wun nga rod kano'y di na minsan, dandani nadalisan iti tricycle. Kasanaw, agballa si umalatan. Ay, delikado ti kasta, Mare. Di namit kaya ti mabagbagaan. Wun nga rod Ay, di na ngamin kaya ti pabagaan. Bakit talagan? Palud pa'y apalod. Ay, di mo pa'y kayat. Tapno makalako ka iti load. Kay kayat kumakidi. Ang adang at igatang na itibagas na. At palod mo't apalod. Ay, sos! Dandanan na idugmam ni Marituyan. Ay, adang amin dadakkel abato di takalsada kay. Marituyan! Kitaam ti pagpagnaam, tapno di ka maidugmam! Anya ka na? Naglulokon dagita ako kumarek at nila ipukpukaw da kanya. Di ko nada. Kita mo gano ti pagpagnaam, tanay, dandani ka na idugmam. Saan samay? Katuwain, anyaya ti panagdangig mau.
Kunaknukunada agkong kunam. Kita nga minti pagpagnaam. Day talag silpon ter aramidem uray magmagna ka. Ay nakwaraw, dinakman isuraw. Tamas na taunganak ng sika. Ha? Ibagbagak lang mo tipod now. Ay ado ti amok ng sika. Kapitan! Marituya, apay? Umayak man dumawat iti tulaw. Anya tulaw? Adan samat ipadpadawat yu abagas. Ada dagiti relief goods. Isagsaga na mi dagiti no ada bagyaw. Para ka dagiti mabiktima. Ay ikandak man mo't kapitan. Na, apay? Awan pa'y bagyaw? Saan ka mo't abiktima? Pudnaw nga awan bagyaw. Ang awanan ti bagas may. Na, kat dumawat ka? Kahit biktima akmo't kapitan. Ha? Biktima ka itian niya? Pinanawan nak ni Badungkaw. San kitay na biktima day ka? Sige. Ang di mo ibagbaga iti sa balay. Mga umapal na. Ay, unay ki din day ta. Awan pa igatang nyo iti bagas. Kapitan, apa anak sayan mo ten Jerry Lipgood tayaw? Kinisaya. Na, inananom ngay. Itad ko ka ni Marituyan tayo may nagpakpakaase. Awan ka no igatang na iti bagas. Aniya? Kaase ngamin. Ay, awan ti igatang na iti bagas da. Idinto ta apalod. Kastaya? Nagdadakkel ti papalod na. Aw magayam igatang na iti bagas. Mas importante pa'y kankwa na tilaw. Ngamte ka nanda. Kano dandan ipay na dungpar iti kasi silpon na. Dandan ipay na ipadugmam Ay, imbag, tadanikwarog anang tulong kang kuana. Ay na, kasano nga taday tuyan? Apa yun na natuyang? Kas na madandanagan ka. Ay, awan nga ron pag-reply ko dito'y katiks ka. Adda ka tiks mo? Kuna na nga ikan na kano iti kwarta. Ay, nagswerte ka. No ikan na ka iti kwarta? Awan mo't pag-reply ka. Tadamag kumakunkwana no kasano amalak di kwarta. Awan ti pagload mo? Ay, pautangan nakman payla ang jipaw. Bayadak to inton maalak di kwarta. Sige, pautangan ka. Sigurado ka ding adda maalam a kwarta? Sigurado. Kano aturne dito katitiks ka. At damot manan ni Marituyang jesirok ti bayabas nga agsilsilpon. Isunsamot ten ti pakay, ibusan ti oras na. Ay, di nansa pa yun masangot ti agsagaysay. Wan nga rod un-unan na kitag papaludan ngam ti gumatang iti bagas. Aya. Kano'y may dimawat iti barangay hall iti bagas. Gaputamasyan ni kapitan, inikan na. Sino launay ay ati katitext na? Tsaka mo man, Mare. Tauray lag katakatawa, numakit kita. Ay, nakaluto nga tan iti pangaldawan na. Tsaka mo anya ko mabibiyang tanga. Sa bagay, masauta lang mo't Agidasara ko, di ka nakaluto akon. Man antay, tani, mabisina ka. Uston to, inton sumangpat nga angkal mo. Maribanag! Maray! Di na to yung tagpukpuk ka. Anya nga tati masapon na. Apay, Maray! Umayak man dumawat iti si Danyaw. Awan ti si Danyaw. Awan igatang ko, Maray. Sige, dumanon ka, taikan ka. Sige, Maray. At daawit ko adak ka lang malukaw. Ha? Nagdakal nga pa ti malukong nanday. Ha? Palangganan samay. Walang paisaw. Nagdakal ti awit mo ang malukong. Hay, una yan. Integ, agan anos ka Pagbibingayan tayo, dahito'y nabati asidaan. Apay ngamin ada ito'y lang tinabati.
Ay, imay ngamin dimawat ni Marituyang. Kat nagado ti inala na. Pati si Daan, dawatin na. Ay, awan nga rod ka no, ti igatang na. Awan igatag na nga. Ito ada paglub na. Bye-bye amon ah. Ano santayaw, day ko'y nabati asidaan. Na, apay akas talaunay ti panang kusilap mo kanyak. Imbagak lang mo't nga awan lod. Anyagay ti serbi da ito'y tirsinam, no awan lod alakom. Naibusanak nga rod. Ay mangrikap kan. Ay unay kamutan. Amom nga ado ti agkasapulan itilaw, di kag palaw. Naibus nga rodan. Di ka makawawat. Ay na di ka pa'y lamang rikaw. Awan serbay nga aglaklakaw. Nita, ay unay maday tabakbakutanan. Ay, saan mo tan abayadan ni Nana Tuyang jay utang na pinagpalud na? Saan ang nagbayad tayo jay? Kuna na mo't abayadan na ano maalan na jay kwartana. Patsyamay. Pangalan ako maiti kwartana. Ada ka numang tadkan kwa na. Atorni ka no? Intun maminsan. Saan mo napapautangan? No kasta? Awan timang tadkan kwa na iti kwarta? Abay ko mga ikan da iti kwarta. Kalukuan da ita. Maray, imay ka din nagsingir jay Bombay. Saan pa'y matmare? Apay aya? Ibagaman ta umay ijay balay may maray. Umutang ka? Wun maray, tani ka sa pulak ti agipaw itkin ni aturnay. Aturnay? Apay? Asino day ta abogado apaw itam iti kwarta? Ay namaray, atidog nga istorya. Ay kat istorya latan ah. Istorya at intun maala kun jay kwarta. Ay, agan-andad ka maray. Amangan mo't nuluklukwan na kalaang day ta nga aturnay. Aturnay, lukwan na kidan. Ay basta aganad ka. Narigat ti mabiktima. Wan maray, kat intun maalak jay kwarta. Si kantulaang ako maray telebray. Bombay mo dyan naggapu di tabalay da Marituyang. Imutang siguro ni Nana Tuyang. Wen siguro anya. Ang man, anwan na ngay nga tati kwarta. Ada siguro paggastusan na ah. So apay nagrigat asingirin ni Nana Tuyang. Talaga. Nauyo nga singiray. Kaslatigray. Dito ito pa'y tersenak. Naawan load nga ilod ko kang kwana kagungay. Kasla nagdagsan launay apakabasulak kang kwana. Adaw ti paglod kumaray. O, kitaam da iti kwarta. Sagsasangaribaw. Ay na, sana na masapul nga ipakitampay ladag ita. Amok mga ado ti kwartam ka. Imutang ka iti Bombay. Kahit apay nga rod adinaklodan. Awang nga raud. Awan manang. Jak masangaw ti mapan gumatang iti load. Kasano nga rod ang mariplayak ni aturnay. Sapay ko na nga agipaw itak kano iti kwarta kenkwana. Na, tapay nga gipawit kay iti kwarta kang kwana. Ay saan mo adamagan? Nalalaing ka kangam siyakaw? Kahit aganad ka nga raud, tama nga nuhuldapan da ka. Apay, anya ti gradom, wano unor mo, iti grade 1 ka? Apay aya? Siyempre anya ti unor mo? Sungbatam. Awan. Ha? Siya, first honora. Iti ngay grade 2 ka, anya ti honor ma. Apay nga minaya. Kag damdamagag lang. Siya, first honor manan. Kaya't nasawag. Adayaw ang nalalaingak ngumsi ka. Iso nga aguli makan. Agad di isaw. Mapanak man kit di agkita iti pagludak. Adan tulak kwarta ka. Polos asaan ka nga ilibray. Saan lang nga? Bagbaganda ka, di mo kaya tidumngan. Di saan? Ayan ni Kwaraw, tamapan kami agpaw iti kwarta ijay ilay. Adda ijay balay da kapitan Nana. Mapan ko ka di ayaban?
Wan, ingka man ayaban ta itulod nak ijay ilay. Mapanak agpawit iti kwarta. Siya kun ati mangitulod kada kayo. Nagbuntog ka drive. Imbag ni Kwarog, taam mo na apatarayan di tricycle na. Bayadam nga ron ang utang mo. Ay kataguray ka pa'y mo ta. Agbayad akto intun maalak di kwarta. An-an mo nga ijay inutang mo ijay Bombay. Ipawit ko pa ilaang kin ni aturnay. Tadakdakkel to ti ipawit na kanya. Kasta? Wen, iso nga ingkaayabanin ni Kwarog. Dalasum. Nakapauit ka ni ti kwarta kini aturne? Wen, Kwarog, iso ka no ti pagproseso na ijay ipawit na akwarta. Mano nga iti ipauit na akwarta? 2 milyon ko na naman. Nagadaw? Wen, manulaang mat nga iti impawit ka. 15 milang. Agasam nga iti sukat na. 2 milyon. Sigurado ka kadi iti dayta? Iso nga rod nga uraya ko, takuna na nga ipawit na matlaang itangal daw. Ibati ka nga rodan dito yung ilay. Tama pa na ako nagpasada. Wan kwa raw. Sige, ibati na ka. Kasanungay nga tan? Anya ka sanaw? Pangiluganak nga ta ijay 2 milyon. Ay kat awagan naktulatan ito na alam mo ti kwartam. Ay sige kwa raw. Awagan kanto nga raw. Intulod mo ni Marituyang ijay ile? Unantay, mapan na kano alain tay 2 milyon na. Anya? Pinanawa ko ni Jay, taurayin na pa'y kanaw. Ay na, siyak ti madandanagan ni ti dayta Apayantay? Amangan mo't no saan apod no dayta? Tsaka mo Ay, no apay ngamin naglaka amamat pati ni Marituyang. Rabiin, Kapitan, ngam awam mula nga ni Marituyang. Napanandaya. Ijay ili. Ada ka nurayan na kwarta, Jay. Asus, ada nga ta mauray na. Ay, tinasaya at surutan yon, Kapitan. Tama nga no dadah kasama pasamak kan kwa na. Surutan di ka dakwarong? Uwan uray nagungat kanyak. Surutan nyo lata, tay sakit kaw. Madanaganak, Kapitan. Dayayin na to yung angkang. Apa nga ada di taigit ti kalsada? Hinuldap dan samot ng tay 2 milyon na kwartana. Maray! Maray! Ay, Kapitan! What happened? Why are you crying in the street? Naagsangit kitli. Napasamak. Hinuldap da ka. Kababay ng angkang. Ay, ibagam no niya tinapasamak tapno matulungan da ka. Ay, awanan jay namnama ka kwarta, Kapitan. Anjat kayat mo aso? Kalpasan nga impaw ikaw jay kidkid dawn ni ator ni akin si Main. Ay, awanan. Jak makuntakan jay cellphone number na. Kuntakan man manay. Dayta di number na, Kapitan. Padasan taman ako takay. Kuntakan ka man akas tuy. Madi? Awanan? Awanay, sana na makunta. Ay, taray nandiyan kwarta, Kapitan. Awanan jay 2 milyon kao ngayong karina. Nabiktima ka, Mare. Awanan jay kwartam. Saanan ang maisubla? Ay, sapay inutang ko laang iti Bombay jay pawit kao. Pangalaak nga iti pagbayad kao. Marituyang, download ko. Agpalod ka. Ay, gumatangak iti bagas, Maray. Ni, kunak no agpalod ka. Awanan di cellphone ko. Indulin kon ijay lakasa. Taamangan numabiktima aktumanen iti iskam. Ay, nagadugaya man ti mabikbiktima iti iskam ita, Mare. Ay, anya nga ron ngay. Amumton ano maminsan. Pag nakmamdaytan.
Haan hatoyang, agannad ka tapno saan kang agbalin a biktima. Danggum ti balakad, dagiti mangisaksakit ken kan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agpupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun liabi na tayo, anay, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaban kami, iting kay panagdengay.